What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Deputy Chief Minister ke Sarkar Jilla Sniawbhalang dahar ne hawa kalam wa kiwa pathai khubor hajrong icha pendik kiwa rep ke chnong lapangap haki jaj bro karbi khamtam kat ni chwa wa akaba de ongu wa de kalam wa kis hep sarkar hajrong i wajia de ongu wa ka arpa khunde ne le phautri uniu banai daw chong prakhat wa wanra ya ka peace committee hakam ini ipor akaba he wa cha panthut ki bru yong i we de kalam wa Deputy Commissioner of West Jaintia Hills hajrong ini Cucu doongo wadaya kalamu wau EDM wapai ya kita gitau weha kata yau ko wawan. Daw chong gani ke peace committee waroh liang. Cucu doongo wadaya kalamu wau EDM wapai ya kita gitau weha kata yau wawan daw chong gani ke peace committee waroh liang. Haya to wa iklam pen baik put doongo wa ini ikaman i iwa peteng wa ikat kamaman kan ni kamu pen baik chwa ye man ilong hala pangam. Hajrong idawa ki pajba ka thanyo wa penbun ya ki pulin Sniawbhalang do ongo wa daw ya chemo wa chief secretary wa DGP wa le ye wa mkam to wala pangap ninang da biya chong meeting of sarong the frame committee wo lambakla mulum lada ga ar pundi mali pautring mo yu chong both side of the district admission ang wan ra ke peace committee ta to lites kamagan na sa thu ni por to por akba sa bentut ki pli buriong ni dan ni reklam di sila mo hadeli ro masa do monde walu ta haju por edem in chat tu to re discuss mau to malum la de frame next week to chonga peace committee board side of the district administration. But now when can we expect the border talks between the two states to no border talk is a continuous process kata side by side kata sesuatu kuat cuma baca merupakan kelam cakap tanya ini present situation je kelam usuk tu bukan nak bagus. Em ketiman kecing kerbat nak kipai bak kata mata penbun di kulit pen em di kulit hai tu ajan yang tiga hari. Ada yang kai wan kita government yo request no action on lah. Akan mundur cuma meeting of chief secretary, kalau DG tu yo mulai jam